kipahamin pathelung se jalin tuni kyo keson jong laya 29 separation day manni ko kangjau theji bin ko tu ho chungang ki pa tu kan sei masabe nei chule maspelin katim ho lung sen tang ding do te dibo keso just skill team cc kam ding do mangun yam tang tau tau te just skill minin salam kan pibe chule tunia jadi ngalom different pastor ho kolai sunga ho saho lang sunga ho saho abe alam kaina nei ho yo si tu chung chona thulala nam ngai loang ka sun ho yo si kajana ngai lutna salam kan pikit binhi tuni ke soten hilai platform kan lo hi nalung dong mei thei kim khan in jong people's movement giti hi ipiham tiong nalung don mei thi hi ka sei pat masangin thil ka su du ka sei chin num khatam ne hi khunung len in do tho ding ji ba hi ka chineu siwa question sang pen su people's movement giti ting le tu chunga ke soten na si di u yo hi pau sa khu min anabol people's movement su hilhom ti chu mi pi tam pin adong ne pau sa khu bojang people's movement hin tu ai tu kho mo jong people's movement hi oi pu pau sa khu no ho dinga na cha na tu na loi na pai o hin ke ho dinga ka city branch dilia president khat hi ama hin boarding an hasin apuna besian nam angai lu besian apun ladung zuya achile chi hi kha hi oi moding ai pui aneke sei pi chu dilhi tolpia people's mi pi ho lungger chu hingi pu inang leimo khong assembly na dei de na sei thei kana tv hi ilaya an samin chu champura hangin office hangin aneke don bu chu thil dang ai pui pi hiang le kung ai ta din ane kitin tu chung chona na chi pe le bang fu na ba di ane kiti pin ang buin ke so ma na ki bui pikit nei tu chu kan su thieng he yo tin nen do lo ding ba ipitinga ke so jes given people's movement yong kilang sabham May 31st 2025 to Scan June 2025 kumborin chun leimo ko ngahin assembly ke boren hi hitia declaration an kinei chu point mahi point khat chu le education matter hin apatai ani na chu media hin chong chu okay tai athum nahi hichi point hi ipidenga people's movement hi hung jaw ham tile tunia hung ti khom nu le pa loi le pai changin lam kai chingen he dinga de sa chu thil dang hi poi assembly chu scholar hong di govin senior leader agiti le in pi le chi besan everything a lam kai na jaw zo si hi jin hi ke so senior leader agiti ting le lungil thuta akinein hi cha kinei na chu thil dang hi poi i society hi kigin mon le ki het hirna adim dan tai ko hom ki cha pen lading ti hi ahal laman tam pi jang za ki ho him sun za ki ho hom aninga ki ho na akine ha chu thil dang hi pon i boi pi pe no hi thil dang hi pon asang pe hon anoi lang so pho zo talo anoi hon asang so pho yo talo akim lam hon thu hi hetchen lo anoi lang a jong hepakin lo communication gap bridging the gap the agenda ahi consultative meeting in the form of people's movement ya hi kangu hi mi kim khanin people's movement ke ting le so noi thing noi ho pheng ta di nungya jong mi phasa ka no hi amo yang koi mo poi
amo yung hap melo hi chu chung chu na hi mentality neya chu kyo uncle sun kai pu ve government to kyo thing noi mi ho le a kyo lo thing noi mi ho lungjong amo so na hong kai sol kai pu vin assembly declaration ka chi pi ba kang u hi chu le kan sei theung nom ki khat chu eso hon talks apat wa hi suit extension ani wa hi hichi amo nei masanga ki hon assembly ki nei tai ti tu na angkar so yo so hen na set diu hi injo le nin jin mo tai ti diu hi amo extend amu masang ba talks apat masang ba chi declaration hi umai tai ti he diu hi ke so dia chun lung thieng ta a ilung tup ilung ge lu hi goilun thena dinga chu aki zamet lo zo se asanga ho chu koi gel bang to a hi mi pin gel hi eso ho itiu hi ani na chu emle ho ki gel ki do hi chele ho ka la chu apla prakhada chu scholar ki ti holoi city branch ho research scholar ki ti holoi ki bin hi society hi ingai lu be se bin ki tu mo ta bin hi pichi ai ja hi abo na hi kai khoma kung khana to khoma lung tu bi dal khom ding ti policy hi hi tunjong mi phasa khanin negi ji bin hi mi phasa khanin eso ho mau pi se ne ti bin hi mi phasa khanin non su ho to sa de ne ti gel bin hi izanin seven kanume ai ban ka hi po ve ti bang ni ti hi agi pin ti mo nei ve i society hoi lo na chu tu ni to banga hongkar son ho hi ka pa cha bin hi tu ni to banga hongkar son ulana ho pila pu jule lungyal thei ho phai ta ki ngai tu diu hi tu ni hongkar son ho hi nam ngai lui bin hi hongkar son zo lo mi pi tu sei lam kai tu sei ngai lo ba amum na whatsapp thu la tam pi sei ho in phasa khat isu mo hi Yung le tunya keso just kêu thalanga ka sei nom chu media thu hong kya sei pomo itam nu ji tengu le iboi ji ben je chun tunya ki pa sai media ko nin personal media upload ngai lu na thil tam pm ki sei ho hi ipam loading win dei sa na kan sei don hi velte keso ten bor thi kan ei pu be kukin pi kanangan sikut bin kalung bin kanagel bin KC kanagel bin KC kanagel bin organization tam pi kanagel bin hi KS wote bolte ham education ki boy pi taw ti loi tam pi nim bin hi ka bol lo wai le ko ma bolding munla kan jota ba more kangur bin teno par kang kit bin sangai ko jani no prul kalut bin hi mi pi hi aji kai mat lo wa ne ikta te te du hi tun veote eso te honjong tok sa chi honjong yuti ve less lecture ati bin hi su te hai ta aki ge lo ngai ni mi pinjong idimano yuti ve less lecture idin pi hi non su hanjong adiman su duty with less lecture hi tuti le ipoinu i society ba ipoinu ki bangai tai idimanu hi ki bangai tai ipidanga ki na nam de ham to ipidanga ki pun nam de ham ki pun nama cham lo di hi to hi su tok sa chi hoyong thingnon mi neu khanang kum la ngai ni mi pi hoyong angkal to hiu ngai ni pun ngai poi ki hoi mo ngai poi nang kal to ngai hi bin hi chu chung chona mai ma ma hi bin nam sunga scholar ka hi ti loi pasa khanin mi pasa khan ni ti poi lamu hi to hi nang la the mai ke ka chinge ka thi mai ti pai de poi din khom ngai ni din khom ma de nga chu ati tam ki sei the lo hi khat tam ki sei the lo hi ala ya chi ngai ni hisi ye hin
ule nào tu nào cả xuân changin i khoi veng in sumu phai tai i ki hil thiam deu nang le in i changa ponat wanga gal zoding ai poi in pu khoma in don khoma in chi khom teng le lol hin chu di hi eho buki zo cha te dinga ke panalen ta chu custom ni te even customize sai te bi hi chu chung chona mun basa khana chun emlehon sa assembly separate administration assembly to hayam tawam ti bi hi ke pa adong hoyong ke pa mi hi jule tu chunga hi lungthinga hai ta agya diu chu tu sei la sa vai hom ade asia so lam kaya pang ki post tu ho hi electoral politics sa hai zaw lo ngai ni hi chin hin tel tam pi su bui lam kai khatin electoral politics sa involvement an nei ting le mi hi akyang to ki tham no min aninga ajikolai lian no min tu di chi thei pu nei su chung chona tu chung ka kar su no hi mi tam pin akizu do danin igyal ren ki hoding za cha na min a hen la em ne ho ko ma chang khat sang ka thum pu bi ti thing noi mi lam ka hong ko ma cha khat sang ka thum lo bu hi a hen la ngai lu na epi ho cho ke la tho tho di wi tun ke so ten hi chi kan bolu hi mi tam pin oi monang ngi pi ben hi mun khan awang chu nei le jing la thaya dharna towa rally ki bora khat in la lo te si na boarding ti ke so ten igyal do hom ka gyal do hom ta ani ge lo hi ipidanga chi campaign hong ki pen ham ati teng le people's movement ki ti hi sadal christian jong na bol the hi tu yang chi people's movement hi district lo sang be be te hi a hela ke so ten kang hang sak pe no hi thil dang hi pon when we say people's movement ki ti le ku ki jo cha te lam kai khanin bol tau te itiwa I to theiwa idin theiwa kilung to ta idin theiwa I to thei ti I bol thei ti le chi chu people's movement hi ding hi ti ke so ten kang lang sa bu hi chule larger meeting ang ka bolu hi to hi district lo se kan chu chai ti mu le tu chan pro ka he po ve lam ka southern hills ka he poi hilai munahi toksa chi si suyak suika government of India to toksa kiwa chi si suika chi zau din ke ya si zau din emle ho zau din tu le trap leader so yo si zau din chuni ting le lungyal the ho zo sin irut me bo hi isi khom di hi to hi mi kim khanin people's movement he ke so tian spearhead na bol pe ding wai la ka ta san bina dang mi wang hi ka ta san pui ti group kanam ki din hi yong le ka ki pa ve hi ta na si ho yong chu a hen la ke so tian ki gel chu kai kho ma kilung to ta platform hi do kho ma sim kho ma hei tu khom ding ti hi lunggel ka neu hi chu chung chona hi chi platform ni ting le ke si meter hi ting le question ho hi am ting le ke si ten ki don bu ding manipur integrity ki ti question hi alenga leng he atama ha na ha ri si mi pya ko na chu ting le chun su tok sa chi hon soi kai hon hi chu akil chin diu hi em le ho isu hi ting le em le hon akil chin diu hi kyo hi bridging the gap apply ya ponga kan su tu diu platform just meeting hi frame kan bol me diu mi pi society hi ki ho tu hom sa chi hom sa ding ti bo a hi ti hi mi pi ko ma thing tan ka se do mo min hi ye chun ka sei bangin inam lam kai inam piu sa pe lam kai hoyong a ki ge lu ngai mi pi hoyong I ki ge lu ngai ya chu mo pen pen na khat chang chi di hi poi I bon ba I tu hom du I lung ge ra sei du table ai kin adu in sunga meeting ai ki ho du I chu I pot tiang le ki lung dam lu ngai ni ya hi
ibol khilwai le inam sungwa within yo ka atisan nai san long ding wang ke so ten akidei poi aki pom jong aki pon de yong akidei poi hi chi ja hi kiu hi tu pi hi to ko mangai ji kiu ko mangai ji ye chun ase yo sen ke si te te chi ni ti lo diu ke ya te te hi han ti wang i ya lo diu hi hoya lon khom dem hoya chi khom dem ti long thing ta i ya ring men de min hi ye chun tu ni hùng dòng hi nai sai kun committee hon phat nen pi la sa nen pi he ke pa ven ai la mundang bangin kang po pi te kan kin pi keu nen na ki tu ga ti wen tu ni meeting a chun pasa khan na ba mangam ta ven na ki tha hi lo ngai yen mundang pasa khan kan phe po pe hi isai ti hi chi hi na mi pasa khan thu se a ki sei chai nai lo wa mi ki dam pe i chu ye chun bon ke ven ngai su keu tin declaration hong klading hi to yo ting le executive han paper an hop diu hi asai ngamon na sei diu asai ngam lo han paper an ji diu question inam pi ding dan way forward ipiti hi deham sute question da dono do diu kc cooking pi or anything else ke su hoyong la bona in pi hong bona na do diu hi na do nom na lung thoi de yo siu hi chi question tam pi dan ki po ai tai to hi asai ngam ho chu lai ka don bu du ka don bu thelo chu ka gi ji du ba larger meeting ting len hi chi abo nai question paper hang ding hi cho hi discuss ki boarding chiu ting le inam sung wa way forward di pa hang chi pi di hi chule zaum ta vice chairman KSC zua payang len neu khan se chu SVP hi na ji nang in jong executive ho ko ma na se do ding a dem chu inzo asai continue kan body gohati a CSO ati chu KSC le kukin pi le su ho emle ho hi ve hichinia na ki ho no point phasa kha chu disclose bol venti a ki sei do no me nei point khat wang na sei win point ida ham khat wang hi omit na bolo hi mi pi na ki ngai chai hichi lung se tang Puyang led vice president vice chairman KSC lung se tang cabinet ho kom le na to kom pi ho yo si ko ma mi pi na ngai chai ti wang hi nen lut pi ding in tin na kan ni ni mi na si khilo ki ngai dam diu i sei kha apply o si pathin in inam sungu phathi bu tan ka ki pai